Evo, danas je subota, 9. april. Nalazimo se na voćnjaku prvi put sa ovom bočnom traktorskom frezom. Jučer smo završili pospanje kreća radi povećanja kalcija i neutralisanja kiselosti zemljišta. Posuli NPK, prehranu 7-20-30 i sad je u cilju isfrezati ovaj pojas redni i ovaj kreć i umjetno gnojivo pod zemlju staviti, tako da bi se struktura zemljišta promijenila, hemijski sastav i da bi bio podesnije ovo zemljište za voćnjak. Tako da mi je u planu da danas uz Božju pomoć ovo i završimo. Gore vidimo naš vrh. Ono nam je sada kasarna nekadašnja što smo je mi zvali. Tamo vidimo prtošanj. Evo je granični prelaz novi iza je kota. Ovo je granje suho koje nekako da izgori. Sad tamo je prema Izačiću, Sobići i Pešlija i opet smo tu gdje smo i pošli.